Badudi ba bantši ka lefelong le ba aparetswe ke bohloki. Maemo a wa swabishago a dira gore ba bangwe ba lahlegelwe ke tshepo, ba swa le batho ba bagolo ba rwele boima bja go humana metsi ka mothopong wo. Ha esale metlhene ntse re lla ka metsi mona go tšhaba se gone go thusega. Ba mmasepala wa tokologo ba re e šetše e le nako e telele go na le dingangišano malebana le go lefa Eskom. Se se bakile go kgaolwa ga mohlagase le go tswalela metsi. Bothata bjo bo išitšwe kgorong tsheko. Taba ya metsi sa ntlha ko Malebogo Tshomarelo, bothata ke gore ka ntlha ya pula e neleng metsi ya re a tsayang ko nokeng ya Vaal River go Christiana ala a nna faili ka baka la gore pula e nele thata. Barutwana ba sekolo sa primary sa Tshomarelo ga ba kgona go ithuta ka lebaka la tlhokego ya metsi, e fela ba imollogile gannyane ka ge ba filwe dijo go fepa bao ba tswa go malapeng a hlokago. Gore metsi ha yo mo sekolong ke bothata bo botonna gobane e affecta dithuto tsa bana, ba tla every day ba lebeletse gore go tla be ba itlhetse go na le metsi ba tha gona metsi. Bahlankedi ba kgoro ya thuto ba re ba shoma ka matla go hwetša tharollo. As a department, we are going to assist the school by providing them with JoJo tanks, but we are also going to erect boreholes in those schools so that when there's this kind of situation, at least the schooling is not adversely affected. Masepala o re mo lebakeng le dilori di tla thuša go aba metsi ka lefelong le.